Posljednji projekt montaž stroja Everybody Goes to Disco from Moscow to San Francisco vidjela je većina europske, ali i zavidan broj američke publike. Posljednjih godinu dana Borut Šeparović, ovog puta u koreografskom tandemu s Tamarom Hullman, u razvojnoj je fazi takozvane exercises ili vježbi projekta Fragile. Pa projekt Fragile će sad biti predpremjerno pokazan u plesnim sekcijama. Premijera će biti plesnih sekcija u svibnju. U međuvremenu mi ćemo raditi na, recimo, glumačkim sekcijama i premijera cjelokupnog dijela bi trebala biti u veljači 99. u Amsterdamu. A ja se nadam da ćemo onda tokom proljeća 99. pokazati cijelo djelo i u Hrvatskoj. Ovo što će se ovdje dogoditi pripada onom dijelu rada u kojem elemente koje smo si postavili za razvoj projekta Fragile, a to su elementi koje smo izvukli iz temelja priče o konverziji Savla u Svetog Pavla, kao što su izvor svjetla, kao što su knjige, kao što je pismo, preoblačenje, konverzije i slično. Ovdje radimo isključivo sa jednim reflektorom i sa plesačima koji razvijaju, dakle, koreografski materijal u suradnji sa koreografom Borutom Šeparovićem i Tamarom Hullman. We are working in a work in progress via work in progress method on performance, which is a quite ambitious performance, I would say, with quite ambition, big ambition ideas behind that. We would like to build a real troupe, a big troupe, and I think the most important thing is that we would like to make, let's say, a real big artwork, as every artist has that in mind, but maybe the two of us can do better than one. For me, it's dealing with new material. It's the hardest thing because well, we've been here now for 8 or 9 days, and we got a lot of new information and new material. It's also to get into the other people. We didn't know each other. Yeah. Some did know each other from before, but I've never worked with any of this. And to get into the other person's body, to get into the other person's energy, and to work together, they take some time. And it's also for your mind to get into this, and also for your body and energy. Kroz sav rad sa Borutom i s Montažstrom jednostavno sada imam priliku da se izrazim na neki način, ja mislim, u potpunosti. Jer sam u međuvremenu i sazrio i na sceni i mogu se izraziti. Difference is I did a lot of workshop with some theatrical things, so improvisations, tasks, and this kind of tasks are really they know exactly what they want at the moment. So they say this can do this and this and this, and we have to work. Let's say we have to do some things in 2 weeks, so we have to be very strict. And in other workshops it's just like improvisation, hours and hours, and that's a big difference. Yeah, and it's not a workshop in that way, No. because it's working for a performance, Yeah. and making a performance in 2 weeks. That's So true. it's not to have a lot of fun all the time like other workshops can be. It's work. Montaž strojeva prezentacija radionice nije nam prikazala ništa novo od već viđenih i recikliranih istovrsnih vježbi, zbog čijeg razvojnog karaktera za sada ostajemo suzdržani i s nestrpljenjem očekujemo njegov finalni produkt. Ipak, montaž stroj kao nezavisna skupina zavidnog uspjeha na eminentnoj međunarodnoj kazališnoj sceni svakako daje primjer drugima, ali nadamo se ne iz onog krajnje potrebnog razloga opstanka.